lakini SEZ haijajengwa hapa Mombasa. Unaona sawa? Hiyo SEZ kama ingejengwa hiyo Dungu Kundu, wale vijana wote ambao wanahangaika hapa hakuna kazi, wangekuwa wanapata kazi mingi zaidi. Tukienda pale sisi, manake sisi ndiye tulichora hiyo mpango, tutaanza kuyatekeleza mara moja, na mtaona mabadiliko makubwa sana hapa Mombasa. Kwanza kazi ile ya bandari itarudi hapa. Unaelewa vizuri? Akisitoshe, tutaanza hiyo mambo ya SEZ mara moja. Kifika mwaka ujao SEZ itakuwa inafanya kazi hapa na viwanda mingi zitakuja hapa. Tayari juzi mimi niliongea na wafanyabiashara kutoka Ulaya, European Business Community hapo Nairobi. Wandia mimi sisi ya kwamba kampuni yetu kubwa wanataka kuja hapa Kenya, lakini wanaogopa kwa sababu ya mazingira mbaya ya kiuchumi hapa. Kwanza mambo ya immigration iko na shida, work permit. Pili mambo ya infrastructure, bei ya stima iko juu sana. Tatu mambo ya ofisadi iko juu sana hapa kwenu. Kila mahali toa kitu kidogo. Sasa unajua hii toa kitu kidogo inaitwa TKK. Walianza toa kitu kidogo TKK, wakapandisha akasema toa kitu kikubwa TKK, baadaye wakasema toa kila kitu TKK. Sio? Wanasema kama mnaweza kumaliza haya yote, sisi tuko tayari kuleta viwanda kubwa ya kujenga vitu kama magari hapa, matrakta tutajenga hapa Kenya. Manake soko ni kubwa. Soko hapa iko ya milioni 400. Hapa ukichukua Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi mpaka South Sudan na DRC. Kwa hivyo mtaona kama viwanda vikubwa zinakuja kujengwa hapa Mombasa. Mtaona kama inafanyika. Haya ni kazi tunataka kuwafanyia watu hapa kwetu. Na mtaona mambo ya ukosefu ya kazi ya vijana itakwisha. Itakuwa ni historia. Itakuwa tena tunataka kufanya Mombasa iwe kama Dubai. Iwe kama Dubai hapa. Wale watu unaona kutoka Nigeria, kutoka kule Cameroon, kutoka kule Senegal, kutoka Afrika Kusini ambao wanaenda Dubai, bidhaa ambao wanakwenda kununua Dubai hajatengenezwa huku Dubai. Tukumenyithiana njira ndikiru uria kambeni icio igutabaruka mohoro-ini maitu ma matemo Inooro na nginya thaa 3. Atongoria akuma mwena wa ithwiro ria bururi ni makomithitie uteti wa irumi na rumena uria uratongorio ni ateti amwe makiaria igongona ria mathiko ma muru wa nyina na gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati. Atongoria amwe maugite uteti wa gucogera ngui ni muhituke ni mahinda. Oho gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ni athingatite thirikari nene kurekereria besha iria igayagirwo thirikari cia kaunti niguo thirikari ici ihote kuriha mishara na kurugamirira mifango ingi ya thirikari ici. Tuendelee na siasa yetu ya maendeleo. Wanaoleta ya matusi hapa hawatapata kura sababu ya matusi yao. Wakuje kwa amani, waombe kura kwa heshima. Sisi tuna mheshimu kama deputy president, lakini kuja hapa kuanza kutusi viongozi ya Waluhya, hiyo si vizuri. Sisi tukitafuta kura, tunatafuta kura na amani. Tunashutumu siasa ya matusi. Hatuwezi kubali kiongozi ambaye anatembea akitumia matusi kila mahali. Lakini najua pia William Ruto mahali aliko anasikia uchungu. Alikuwa akitembea peke yake hapa akadanganya watu mambo ya mama mboga na bottom up na bottom side.
Tutole kaunti-ini ya Kiambu kuria kwirwo atandatu maikitio ngono magikuruhanio na urugi na wendia wa njohi ngananie. Maabitha a borithi thiini wa kaunti ino ya Kiambu maugite ni meguthiururuka icigo-ini ciothe cia kaunti ino ya Kiambu gutigirira mutugo uyu ni wahuka. Nyumba-ini ino mwena wa Juja kaunti-ini ya Kiambu niku ekwirwo makoretwo makirugira njohi na njira ya gutukania indo iria ihuthagirwo kumeruga makamikira rangi na gucoka kumikira cuba-ini itari hitukie ni ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo KEBS. Ni mutugo maabitha a borithi maugite ukoretwo githii na mbere na muingi niguo uramakunyeire iguru ria giko giki. Na hiyo pombe ukiangalia inatengenezwa ni ile methano wanachukua alafu wanaweka maji kutoka hapo wanafanya packaging kwa machupa alafu wanausia wananchi. Katoni 237 na cuba 120 cia muigana wa shilingi milioni 1.4 nicio irahithukirio. Na ningetaka pia kupeana onyo kwa wananchi wale wanauzwa hizi pombe wanjue ni kitu gani wananua, sababu ukiangalia vile inaundwa hii itakuja kuleta vifo kwa watu na tungetaka namna hiyo. Kwa hivyo nashukuru wananchi sana na niwaambie mali yote ile ingine wanajua iko watupase apali na tutaweza kunja na tukamate ambao wao wanauza na wale wanaitengeneza alafu wapeleke kotini. Borithi maugite ni mutugo ukoretwo githii na mbere icigo-ini itiganite kaunti-ini ya Kiambu no mongereire na kuga ati matikuhuruka nginya riria urugi uyu ugathira. Ukiangalia iko wale mambo nyenye wanafanya hii kazi lakini wanatumia vijana wadogo kama hasa mwenye nyumba ametoroka lakini vijana ndio tumepata. Mambo nyenye wanajificha huko alafu wanatumia watoto wa watu na hiyo ni kitu mbaya sana. Hata afadhali watumia watoto wao kuliko kutumia watoto wa watu wengine alafu kikiumana wanatoroka wanawachia watoto shinda. Kuringana na borithi urugi no nyi wa njohi cia ibango ni wakagiriria riria githurano gia kuhiriria tondu niyo andu aingi mahanyukagira riria maheo mbeca ni ateti. Kugine ku family imwe kuma itura ria Rupingazi hakuhi na tauni ya Embu tigitwo na kiagago kurumirira kura kwa ciana igiri cia ukuru wa miaka 15. Leo Masharia na Ryan Mwenda aria ni arutwo kirathi gia form 2 maharagiririo gucoka thukuru muthenya wa Jumaine riria maumire mucii nyina wao atekumenya na matiga na gucoka ringi. Nyina arauga matiahetanitio tiga ati ni makoretwo makionania kwa kuiganira ni itua ria kumatigithukania handu hakureka mathomere thukuru emwe. Na Isera Muthoni ni muciari uri na kiagago kuona kwa ihinda ria thikũ 2 ndoe kuria ciana ciake cia imwana iria ni cia mahatha ire. Kwa miaka 15 Leon Masharia na Ryan Mwenda tũraye ku maundu monthe ma kwĩvaria gucoka cukuru shopping ira impeke kindu kiothe kiraye kivariririe twaria lunch guthacia kuma nirio maraumire mandigane guku nyumba. Kuringana na Muthoni gutiri undu ungi angiciria utumite marakare otiga kwa gukorwo magithomera thukuru-ini umwe ta uria mendaga. Maugaga muno uhoro wa gutigithanwa makauria nikio matarathomera cukuru imwe ta twins acio ingi makorwa nao mbirore kana kangaro uguo ni ona kira kira murutira na thina nao. Itua ria kumatwara thukuru ngurani ni undu warauga maririirie ona matakinyite guthie secondary na gukorwo ni mathomete hakuhi miaka 2 ndangirecirie ni undu ungituma secondary na gukorwo ni mathomete hakuhi miaka 2 ndangirecirie ni undu ungituma more mucii. Ithambirie kumariria tene tukimeraga for them to be individuals and make different characters, develop their characters. They will go to different high schools. Kwa mambirie kuvaliria tene and so kwa mwaka wa mbere wathira we assumed they have settled. Magithie matigire nguo ciao cia thukuru nyumba na arauga uhoro uria umukinyeire ni ati makuirwo ni nduthi makiuga matoro thitĩnji-inĩ ya ngari cia Nairobi tauni-inĩ ya Embu. Ngiribotera Inooro TV retondekwa ni Wangui wa Mwangi. Kugena ku makiria mathaki igana rimwe ria 50 nio mekunyita itemi mathako-ini ma golf ma Safaricom Tour maria marahariririo kiharo-ini kia mbiraru gia Kenya Air Force Golf Club thiini wa kaunti ya Nairobi. Ikireka ria 12 ria mathako ma golf maria marugamirirwo ni kambuni ya Safaricom riukite o riri utigarite raundi ingi 3 niguo mathako ma raundi ya final na ya muthia maharirio mwena wa Vipingo thiini wa kaunti ya Mombasa kuri tariki 6 mweri wa kanana. Ikireka kana ikireka ria 12 rigethakwo kiumia kimwe kuma riria
makiria ma athaki magana mana maracemanĩtie mũciĩ wa Naikuru kũnyita itemi ikereka-inĩ rĩa 11. Nayo njorua ya mahenya ma mita 100 bũrũri-inĩ na nginya gĩtarũ kĩa Africa Ferdinand Omanyala nĩ ekuoha thabarĩ ya kuma gũkũ Kenya gũthiĩ mũciĩ wa Oregon bũrũri-inĩ wa Amerika kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia mathako ma mahenya marĩa maranjĩrĩria mũthenya wa rũciũ rũcinĩ. Omanyala egũkũra kĩharo kĩa Jomo Kenyatta thinacara cia hwaĩ-inĩ na gakinya bũrũri-inĩ wa Amerika mathaa merĩ mbere ya ihenya rĩake kwanjĩrĩria. The moment, I'm telling you guys, the moment I get there, that's everything, I'm telling you, everything will be forgotten. My body has to run. It doesn't matter how tired it is. It will have to run and it will have to take this up because now it's a challenge being put on the table. You can't run away from it. You have to tackle it head on. So it's an encouragement to everybody out here, all the sportsmen, generally people in life, you have to, challenges are there in life, but you have to face them head on. And I always believe that challenges are there to make us stronger, and I believe there's something good coming out of this. So, yep, we're ready, and I'm excited about this, and thankful to everybody who has supported me in this. Ũguo nĩ kuuga rĩu mũteng'eri njorua Ferdinand Omanyala nĩ ekuona mweke wa gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika, no ningĩ gũkinya mathaa manini tu mbere ya ihenya rĩake kwanjĩrĩria tũkĩendereria timu itũ ya bũrũri wa Kenya ũhotani. Tũkĩrĩkĩrĩria harĩ riboti ĩratũkinyĩra atĩ mathogora ma maguta dithero, petrol na nginya maguta ma tawa mathogora macio matigũcenjia megũthiĩ na mbere na o ũrĩa marahanaga mweri ũcio wahĩtũka. Ririkana mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 14 nĩrĩo mathogora macio mathũrimagwo werũ, no matigũkorwo makĩongerereka ũguo, na mweri ũyũ tũraingĩra mathogora macio megũthiĩ na mbere na gũikara o harĩa mararĩ. Koguo dithero rita ĩmwe nĩ ciringi 140, petrol ciringi 159 gaturumo ĩmwe, namo maguta ma tawa o lita nĩ ciringi 127 gaturumo 9. President Uhuru Kenyatta akiuga thirikari nĩ igĩte keheri mũigana wa ciringi bilioni 16 gaturumo 6 iria igũteithĩrĩria nĩgetha mathogora ma maguta matigathiĩ igũrũ no maikare o harĩa mararĩ. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũcokia, hau nĩho tũgũkinyia mũthia mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho mĩega.